تماشاوان نجا دوی بشا صحبت دا بشا میوان دا مباسا عالمکی مباسا فیلسوفکی مباسا هلبسوانک و شاعرکی کرد اما بکن نمخابن ناوی وی شاعری وی هلبسوانی و وی فیلسوف کرد بلکی گلک کس جاره یکمین بهیست به البته لإيران لحرم كردستان عراقي كسي قد نوا ادبيات وجه كردي دا ام بجن خباتك كربن الا كي لاقي ناوي ايرو ام باس بكن لاقي في فيلسوفياتنا لكسي كو جرى كمين او ناوي مولويه كرد ببيهزن قالوا كي اف شخصيه شما فيلسوف جيراتي قوتني حقيقه هلبسن وي تشتيكو نفسان ديه برهمن وي حقيقه لگوره هجایک و مرو خبر بده هجایک و مرو ویدینه جیه کی اما بحثا وانیه کام بکن کسی که لمه تماشا دکن آن حال سرادیو کردی جی لمه گودارید کن هکه پرسکا وهبه ده درباره مجارا مدا فیسبوکه تویتره اینستاگرامه یعنی خطا میا واتساپی اونتکارن مساج خواه فوتوراف خواه ده درباره وی اکی دا اونتکارن بشینن اجل نوا برنامه دا بگم از مساجو پیامی و بخوینم میوانه که من استودیویه جموشه اکادمیسین زانیگاه یا موشه موش آرپاسانه اکادمیسین سمی گزره که او خباته که دو ودرش لسر هلبستوانین ین ایران خصوصا یا جن بجن عارفین زاناین کرد ین ل ایران سروان خبته نه تنه کرد فارسی جی بگمان دیسا ده ام بجن د چارچوبه خبات دار وانجد نره استودیامن حاضره ام خیراتونه کی لیبکن از بنید تو خیرات سرچاوه گلک سپاس کن سرچاوه تنشه خودش ترازی به سمی خوجه تماشاوان نجا ام يعني كم ميوان را از وك دوستك وك هوالك وك برايك وك كيكي از الوان دنرم سمي جزرجي يك جوان جبركو خباتين وي وسكناوي او ام بجن شوازاوي وهالوسطاوية حسكرنا ام بجن ادبيات كردي يا راس قالكي بالامج دشينه وقالكي وي نيزيكي متكه وقالكي من وي نيزيكي ويدكه وك بجي جرماهيه كوسات نوام دهيه في برنامجي او يصل صحبتك قش از دوي باوريه دم درباسفه هيفيد كمجي للدلي وبجي از دوي باوريه دم بجي سمي خوجم سرچاره سرچاره هاتي خوش گوتني وي دلسوزي كيكي حسين ام دست برنامه خوب بكن ام دست به جيانا مولويه كرد مولويه كرد كيه مولويه كرد الكدر جيايه چي نويسيه د ادبيات كردي دا گرينگيه مولويه كرد چيه چما حتى انها منابع مولويه كرد نبيسيه وقت هم دبن مولانا ياجي مولوي جلال الدين الرومي تهشه هر کس از باورتكم سر كمبيوتر اگر بتيبين لاتيني یا انجي بتركي بنفسين خين مولوي جلال الدين الرومي ناوي يكي دني درنا لوقتهم فارسي سوراني ياجي حورامي بنفسين مولوي كرد ياجي عبد الرحيم معدومي انجي مولوي كرد معدومي دي صدرته قالك آگاهی درباره مولوی کرد هنه کی از بین مولوی کرد تقریبا از اینها بحثا جیانوی بکم کنگی جیای کنگی جدایی که بیه ام پیشی دخواست مصاب ریز مولوی یک هلبسمان کلاسیک حورمانه حورمان زمانه یعنی دیسه که حورمان دبین ام بحثا دیالکت کردیه دنی ناکن بگلم پریشون از سر هلبسمان حورامی زمان دخبتم آنجی دسکنم مولوی جی یک جوانه وک المسخانه کنولی وک خانه قبادی ولی دیوانه بیسرانی ملا مصطفی بیسرانی سیدی خالو کماسی و مستوری اردلانی گلک هلبسمان می آنجی شاعر یا جی ملا پریشان که ما بریجی ناویان ذکر کرد از دیتا تخوازم ناویان هرتم بینم زمان که ین متماشا دکن یعنی دوی برنامه دا یا جی وان برنامه کم هرتم سر ادیب فیلسوف حورامی زمان دکن از دخوازم بین ناس کردن یعنی شخونی برنامه کی وصا کرتا امن کارن جیانا وی هلبستن وی تمامی برهمن وی بین زمان ادبیات کردی دا مولوی کرد جهه کی بیگله گرین که اجبر وی کی از وها بجم سمی خوجم حورمان تگویا بله حورمان فرد ما بس
هم لهجهك وهمجي منطقه همجي منطقه هر ها بجن ام لباشور لباكور كردستان ام بگلمپری پیو حورمانی بکار ناین بگلمپری دبن گورانی وقت هم بگورانی اما گوران او هرما گوران انجی حورمان هرما کی گلک مزنه هم دنا برا باشور و روشلات دایا حلب چه طویله بگره حتی دالهو کنوله زرده مریوان پاوه او چیای تته کد بیجن حورمان تخت لئون نجار اوانه تمامی دوی هرمی دانه و بگلن پری چیای اگر گاوه کتین از باقات کم نها خویاده که او داره نفسا لوی داره بل نها افره داره گلک نافدارک و گلک ویناده مبخوک شاندیه او حورمان تخته حورمان تخت کمال اصابك طبقه وك او كنا وك ميردينه لويدره گلك نافدار جهكي د جبو ناوندا حولمان مرفت كاره بيجي مولويش الويدري نعم مولوي لهلا باشور لآلي راقي يعني باشور كردستان جدايك بيا مولوي جوري دريه حتى ذكرم بيجم مولوي زماني ويا اصلي حورامين نجافيه جافي جي سورانی و حورامی تکله یعنی اف کردیه؟ کردیه بله کردیه انا وقتم دبین کردی بتنه مناوی کرمانجی و سورانی گورانی لوری به حسی آنجی زازکی لکیلا کوی کلهوری هیا هنک دوکن هنک فیلی هیا آنجی وقت دیالکت جی تنه ناس کنه گورجویی هیا کنولی هیا زردهی هیا کرمانشاهی جافی دوکه؟ جافی دوکه نه لهجه یعنی نه لهجه نه جافی وقت دوکا سمسوریه جنب بجنیا مردی همان وسانه لی هناك او تيكل بيا حورامي تيكل بيا لجوان رو روانسرو او منطقه شمالت بنجف لهلا باشورجي او منطقه مولوي جدايك بيا لوي دريجي جافي داخفت يعني ازانا ناوي عشيره كي يجي شخوني كجاف دي سهل بسمانه كي قالك نافدار طاهر بقي جافيه اوجي هل بس يبني هم صورانين هم جيب حورامين هم بلكي برنامج دنيا داش بعد سوي جيبكن أزواج بشك بدم ناسان دنيا خازي أنا هرم ودري يعني نأز حورامي از فهم بكن نجي جافي از فهم كش بركو از باورتكم من جافي تبقيش نجيبوك جافي ننزيك فارسية نجيك صورانية هنزيك صورانية همان صورانية وك اردلاني كو هم دبيجن سنة ناوي منطقة يعني ناوندا روشهلات كردستان كو ایران ناوی ایالت خوشی کردستانه لوی داره مثلا جمکریان یعنی جمهاباد و سقز بانه و بوکان آنجی پیرانشهر سردش جداتر داخفن او هیلا دوکی و جداتر همان او سورانی لی سورانی که نزه کیجا نزه حورامیه آنجی که سورام خود بین ووشه یعنی پیوین حورامی تکلمونه کتنه بله دمامه دوزانم گلک تنگ از پچک بحثا مولوی جیانوی بکم ناوی بکم مولوی یک جهل بسفان کلاسیک مگو حورامی زمانه لکردیا لگو لکردی دکم دبیجن هل بسفان گلک هل بسفان حورامی زمان هنه مولوی جی یک جوانه سردما کجیایه جهه کجیایه به گلمپری حورامی زمان بونه طبعا اویاج بوک مولوی 1802 سیاده يعني 1802 سيادة تقريبا 200 سال بري جدايك بيا تاوغوز ناوي گوندي ناوي نافچيكي كو گريداي حلبچيه يرو اوجي لباشوره اجا ناوي اوكاويجي سرتاشه مولوي ناسناوا بناوي مولوي شما دبن مولوي بگلمپري ين شيخين تصوف شوانا دبن مولوي اوجي جو بيوا ولايتته ولايات ولي بوني يعني ينكو مقامي وان وك يه ولي انا عالم عارف مش مرة مولوي تاني قوتن مولوي كردجي يك جوان عارف واديبو او زاناي كرد او هلبس اهل تصوفيه جبوك مولوي كرد جالك هرم كردستان غريايا او فير اوكي بيا خواندنا مدرسه خلاص كريا پیشی وقت گلک عالمان لگون دخول په البابا و خوندیه پشتیوی هرمن کو مولوی لگریایه امتکارم جم گلمپری ل باشور روشلات ناوی وی یکو ده هلبست دا درواست و ناس ناوم دبیجن معدومی آنجی معدوم اوجی معدوم جا عدمته عدم ام دبنی عدم خداتینه فنابون یعنی تنبون مولوی جبوك اهل التصوف يا ناس ناوكو هل بجارت يجي
تصوفية يعني الدنيا جهة فانية مولوي جي أو ناس نافكو هل بجارتيا أو فاني يعني معدومي يكو فانية يكو عمري ويل و جیانه کرتو و فانیه ابدینینه تیبه باته هاوی که مگو اف لگوند سر شاته اف جل نافچه یا تاو گوزه ده سال 1806 1870 جدایک بیه ام نافچه هي اف نافچه بله هیجانه هي بهیجی هي و نافدار جلوه داره گوراوی جلوه داره اخی نه گوراوی جلوه داره گوراوی جلوه داره گوراوی نزه گوند سرشاته ها نزیکی داره بله نزیکی وری داره الو دروای گونده لی وینای که مجوار شیان بود وری داره خویات که اف وینا ولی بنیرن لسنه میدان مولویه میدون مولوی در واسه یعنی ناوی لسنه ایران مولوی کردها جبوكش مولانا جلال الدين الرومي جدا بكن لتهران النشابور الآلي فارس مولوي در بس بل هرم كرداجي جالك بناوي برتقانه هنا كولان هنا دبستان هنا يعني جيكو كرد زيت بل جيكو كرد جين حتى البيران شهري بك بيكري ويجي تشكرنا والفي ميدان جي بيكري مولوي هي دي سواها مولوي جمالباته كي ملا يعني جي سادات جي عالمي جالك مزمونه او بخونا في بابي ملا سعيده او جي كوري ملا يوسف افانا سلسله وان جي تمام سادات و ملا بونه مولوي وقتا كو لوي گوند جدايك دبه 7 ساليه خود دست به خواندن مدرسه کل بابا خو بابي تمنه کی کرت دمره مولوي جبوك بابي ويزو دمره زاروک مازن بیه مالوات جی گلک آلیکاری دای برای خو خوشک خوش بری وجه هنکی خواندن اوجی نیوجو مال لی داویه دیسا دست بخواندن کریه دکارم بیشم اوج بنگها مالبات او پیرخزر شاهو یک جی اولیای حرم حورمانه پیرخزر شاهو و شاخي اهل بيتنا اهل بيتنا انا اهل تسنن يعني لطريقتنا سنينه الشيعيين ها الشيعيين يعني الشيعيين سنينه بله يا من الدركي مثلا تقول بير خزر بله زيتر بيري او كذا اهل بيتي ده كاكي تدزاني جبوك دناف سنيين كردا يعني اهل كردن ما ينكر زيادة المدرسة خواندنا قيمة دانا تصوفي و اهل بيت شخون يجبوان حتى وك يعني بلكي تعبير غلط بجي خوش نبجي وك اهل تشيع يعني وك الشيعية انجي جعفرية قيمة دانا اهل بيت اهل بيت جبوان جلك جرين شخون مولوي كرتج مدنيره جيراتي قوتن بيري اهل بيتي دبركي مثلا اوكا كوصل ما خلاص كوصل جبوك جلك ده هلبستن خدا حتى وها بجم از بعثا زوج شواد الزوجه اودچه مشهد امام رضا ہے امام رضا امام 8 او 12 امام بجن یک جوان ی 8 المشهد جبوك هر ترباي زيارت بك هر لوي دره د سر بلوچستان دادچه جبوك اهل بلوچستان ناوي بهيسنو او بروجي حسكن علمي حسكن كاتشا خود زاناكي لوي دره كاتشا خود ده مولوي ناوي بيجي عنبر خاتونه قالك هلبس وعنبر خاتون جي قلت يا بله ام هلبس ويدا مولوي هاويكم مگو جهن كليه غاريا جبو علم خواندنه هم حورمان هم جي روشلات تكارم بجن مريوان باوي مهابات سليماني كركوك بگنده خو جوان رو سنه پرل سنه مایا شخون دی سردما دمیرکتیا دا جیان کریه هم سوران هم جی بابان و گلک عالم نوی دمه جی مولوی حس کرنه و مولوی جمارا نامه نویسی حتی گلک تکلیف علی کرنه کوار البابان و سبک پاترانوش یعنی آلیکاریه بدنه مولوی دنامه که خدا وحاده ویجه از لگنده خو پرورده یعنی خدمت کجا طلبات دکم نادم به سرایو و به سفره میرین قاجار دولت عثمانیه بدمه ببورن دولت عثمانی دبم ایرانه او حکمداری ایران دست قاجار ده و نادم به میرین کرده یعنی جبو مولوی لگندی ویل حقا قدر قیمت ده پرورده سرشاته ده فقیه جبو که ویجید فقیتی خدا گلک زحمتی دیه سمی خوجم زید شکل بجم اشترا نها ام بحث مولوی کرد کنه تدی مثلا نال ترکیه يعني زيادة الامبيشن
کسی کو لفیدر وی منطقه دا دیجی یعنی ام بحثا وقتی که احمد خانی بکن مالای جزیره بکن ام پر باش یعنی این ام زیان وان حیات وان ام سرکی بحث کن و ترتیب پیشم بجی مثلا مولوی کرد خودی که مرد بجه لإيران لعراق حقیقتا ناودنگ یعنی تی ناسینی که وها بجم مگو قصد ناوی کوچه و کلان سر ناوی هنه ناوی مدرسه هنه ناوی پیکری وی چه کرنه ناوی نخوشخانه لیدانینه الهرم کردستانه مولوی کرد ده 1991 ده کنگره لسر چه کرنه یعنی گله بریا کامل ترکیه لعراق چه کرنه کنگره ایرانش لعراق چه کرنه کتابی 1935 وانا دا هاتنه چاپ کرنه لمصر از بعث برهمی نویجی بکم چه زعف نابودن گلویده گلک نابودنگه از ویاده بجم یعنی تش کی بپرسیه که کرد به ناو مولوی کرد نبیس به هلبستی نوی غزلکی آنجی بندکی جه نظام بتونه یل روشلا مولوی دما خدا یک جهره هلبسمان نازک خیال که خیال انگل کور به خیال انگل کور هلبس نویسیه و جهل اوینی و تصوف دا جیته ناس کرنه هاوی که مگو مرتبه کی بلنده دناو هلبستوان سردم خدا جی گله کاتیا تقدیر کرده سردم ویدا کیجه ناودنگ هنه ام کارم بیشه هلبستوان کل سردم ویجیانه مثلا من گویا نوجده المریوان جوان رود المحابات که فقیتیه کریه پشته ویجی که ها گریدای نقشبندی از اینها بر مرداره طریقت نقشبندیتی وقتا که ناست که شیخ عثمان سیراج الدین اوجی خلیفه طویله ناو هرم طویله او شیخ سیراج الدین جی گریدای مولانا خالد شهر زوریه او خالدیه که طریقت نقشبندیتی وقتا که دبه مریده کره شیخ سیراج الدین ناویجی شیخ باعدینه دوی دمه دا جی گلک معروف بونه نافدار بونه که گلک مروف یعنی حورما مروف کاره بجه ناوان دا طریقت قادری و نقشبندیتی بیه طریقت قادری و نقشبندیتی جداتی جدنا برامونده حتی رقابتك جدنا برامونده ایجا مولوی هلبسمانه کی بالکشه هم تکیلیاوی به هلبسمان پیرین طریقت نقشبندی راجی هبیه و بیا قادری راجی هبیه جبركو قالك هاتي حس كرني سر اوكي نفسان دي ازوارم نفسا سر طريقتها پر نفسان سر طريقته جنويسيل سر آداب طريقه نويسيل سر چند عقيدين ايمان نويسيل شلون زي بحث وان بكم مثلا بكاك محمد كوري الشيخ معروف نوجدي كو اوجي طريقته مولانا خالد قالك بمولانا خالد وطريقته را برسكريكي وان هبونا مولوي بخوجي تكليوي بقادرية رهبية وبيك شوانجي كاك محمد معروفة مثلا الشيخ عبد الرحمن طالبان راجي او طالباني راجي تكليوي هبية مرفت كاره وها بجا مثلا وقتا كل سليمانية درس خواندية انجي نافدار بيه هدنه اهل ناويتشيب بمروفن میرن بابان را و تکلی دانی احمد پاشای بابان را تکلی وی هبونه کی خسرو یا خسرو اردلان را تکلی وی هبیه دوی دمیرا بگ جعفر کی خسرو بگ جعفر رضا قلی خان را غلام شاه خان را اوانا که میرن وی دمی یه نافدار بونه مولوی بجوان را نامن نویسیه وانج مولوی را نویسیه تکلیه وانه وهاجی هبونه سمي خوجه تقول يا مثلا اهل تصوفي اهل اصلا ملد نير تصوفي جي هلا طريقته تي اصلا مالت كربيجه عجبا از مفي مراكدنا مثلا مدوجي مولوي كرد دوي سردمه دا قالك هاتيه نافودن بيه بلند بيه حتى هلبس سنوين ينكو گرینگن کو خلق ازبر کریه د گلک او کا دهاتنه گوتنه د گلک ام بجن د چالاکیان دهاتنه گوتنه عجبا سدما کو تکیل طریقت بیه ناو دنگی زوبلا بیمت کارش کی صاحب مرد کاره بجه حتی یعنی تاثیر طریقت هي مثلا قادریه هي یا قادری و یا نقشبندی زیاده تر نقشبندیه دبید نزد وان هلبس د نوان هلبس وان دا د نزد وان میرا دا یکو هری جهوی گرینگ هبو بقیمت بو مولوی بو کی بجه مال عبدالکریم مدرسی ده بجه ده کتابه اف کتابه که درباره
مولوی ده اره بله و افتر دیوان مولویه گله که زباس بکم اف دیوان مولویه کارم کرده لبنر مثلا بله بله دکانی لبنری دو دیوان اف نو هاتیه چاپ کرنه اف یا بزو هاته چاپ کرنه چاپا چنده نزانم نو کرنه چاپای اف چاپا نویه ونا بله چاپا لعراقياتيان سوريا شيء لإيران لإيرانش لهردو ولايات جهاتية أو كذا لهردو هرماجي هم للروجلات هم للباشور فارسية نفسها نا كردية بحورامية بحورامي بصوراني وحورامي شخوني بتايبت مندية مولوي زمان حورامي صوراني تيكل يعني تبلها فكرية هل بس نبيسية خوشم استاذت شك بيش منها تدي ام بحصة 1800 يام دكن 1800 حاد يجي حفتان ده مولوي كرد هاتي الدنياي بله دوي سرده من بفكر ازبني زمان السردس نه عربية الدورجي فارسيتي زمان السردس يعني منك عربي عربي انجي فارسي يعني وهجبوك دولة إيران يعني دولة فارس زمان كيوان فرميها بيراست زمان فرمي فارسية لزمان عربيش هلا علمي و زمانکی سردست آنجی زمان جغرافیا اردنگاری اسلامش عربی گلک سود گرتنه بله بله فارس بخوشی پشتون آجی کردانجی یعنی دوی دمه دا اوان عالمن و کرداج بوک میرکتیجی همون از باوردکم او هلوستکی وان چه بیا کردیجی نویسینه يعني ازفيد بيش مثلا انا حق عالمك مازنه حق اهل تصوفه اهل بيش طريقته يعني دنافا علمي ام بيجن عربي دا قال لك بنافو دنگا وبجيج يعني مدرسه جي درس ده چورا دبه بيجي يعني تالوكيك نينك ومر بيجي يعني بحورماني مر بنفسنا بديوانه خو بديوانه يعني جهه يعني حسكرناك كردي نافي دا هي يعني كردي شخون جوك زمان وان زمان كرديه يعني ويدم المدرسه هر چقدر علم عربي سود گرتم من زمان پرورده كردينه تجاركي بعربي درس ندانه شرح متناجي لمدرسانجي لگندانجي از نها بجم اف نها بازار كوند بينن لسر اكرانه اوان بازار جي صدي سات نها بكردي حورامي داخل يعني ينكو از چومي وك پاوه مريوان طويله حورمان تخت پیوکی فارسی دنوانده ناخون آنجا میوانه کی فارس عربی هرمی پیرا داخون تو وقت دو چیپ طرف کردی داخون وچه پرورده هورامی هلوی ده پرورده وها پرورده کی به فرمی تونه لگل جبو که آستنگی زمان تجاره کی روجهلات ایران روجهلات کردستان چه نبیه جبر به یکی کردنوره داره تمام زمان خوزانه يعني تبرسكريك كي زمان تنا اما نها نونو مدرسين تايبتين حوراميين سوراني لروشلات جي وبونه كشخون زانكويا انجي زانيغا كردستان ويجو ادبياتا كردي جي وبي يعني اما جن وك فريد دري نبجي جبوكو شخوني زمان د خطر دانينا يعني جبركو سوراني حورامي برسكريكا جهول رابونتونه گلک بزمان خود زانون و هیسان دخواین در نفسی نجیانی نه مثلا ماموستا یوسف آریا گلک آلیکاری دام جبو تزمنا دکترای او بخون ماموستا سرطایه یه پوله مالنشین بیا تقاعد بیا الماله من دیوان دستخط دایم میگم ماموستا از افد خبتم گلک آلیکاری دام بفکره جبو که قد پروردک فرمی ندید یه زمان جزاروکتی آمان دهاتی آخافتنی پرزیده بن باندورا فارسی دا نمایه زمان باش تزانه وچخه وی حیام ده حیام مولوی کرد زمان سردست حرامیه لوی داره وقتا بابانا دا اردلانی که هم دبیجن او سنهی لیوان هرمن که هلبسوان وک مولوی و خانه و الماس خان جیانش خونه حرامی هبیه و جیان من توش تک بگوتن و سردما میرکتیه دا مولوی اوقاز جهه که بیه گرینگ هبیه دنابرا میرین آنجین عالم سنی و شیعی سننده جدا وک ریوبرکی دناوا واندا سکنیه و وانهانیه کلک هف جبو کو پرسکریک دانه کتنه گلک قیمت دانه مولوی و بگوتن مولوی جبو وان گلک بقیمت بونه تشتکو حاجی هيا مگو گلک میرن کرده تکلیف شرا کنه و هذا بجه از درستاین طلبه ترجیح سفره میرن کرد و پادشاهین قجر ناکم اف گوتنه کی براسی گلک گرینگه اف نه ورگرانه كيشا انا كنت شيء ياكو بقى ورقربو بله ورقربو حتى دكو داري دا باست بو ناز بريدا نيم بو از باور دكم
اگر خوشم از خوازم بسا اورجینال هورامی یجی نه حورامی اوه یجی ام بجن جعفی از بخواینم شخونی هلبست هنه اما برن وان هلبسته دخوازم هنه که جنباسه مولوی بکن مولوی ده تمن هفته و 2 سالیا خدا دوشه سر رحمه خوده اوج تقریبا جی 1882 1883 لجوان روده که مقول ویجی جافن لی مزالی وی دبن اوجی کنها ترباوی لویه نزی گندی وی دفن دکن لوی داره او من اكتيت ودناف وقتا كي المازالي وي كتبوا شكيا وتشكي صابوا خبرك وصام خواندو زوبه سري هاتوا لي كولي كنا قلت كي خراكري لوي غوندي زاف قدر قيمه دابونه حتى تربكه مزنج جرا تشكرنا ازبورم يعني الناس غوندي وي باقي كي وقت عثمانيه دا بناوي جهه كل داري جيايه باغ مولويه كرد هي وعيني وقت فقيه تيران دبل لوي داري حتى كاس دارستاني وي شتشتي ويش او كيجي دارك جنابه جبوك بر دبن بيروزو وقت زيارتي قيمته دن وقت زيارته ددنه تخازم هناك بحث هل برهم مولويه كرد برهم مولويه كرد نها ينكم من نفيسيه و بردست منه 8 حب برهم وي هنا بجلمبري لسر بسه زمان نویسی مولوی کردی فارسی و عربی باش تزانه حتی د ناوبروی دا و شیخ مهاجر دا دبیت تشتکی وها در باست شیخ مهاجر دچبا شیخ مهاجر جرا دبیت دربار کلام و فقه و علم دینی دا تو چه دزانی دبی که تشکیتنا دبی آنجا هری سرگووند دبی کلام سرگووند دبی اوجی دبی از اوسا برهم بنفسینم اویا بک وقت منقبته گفتن وقت چی او که ناف گل در باستره دوازی اوسا برهم بنویسینم لسر عقیده لسر فقه دبی آنجاخت فرهنگ بینی که لکه هفت پی بخوینی براستی جی هم فارسی هم کردی هم جی به عربی عقیده دنویسین و او عقیده جی که هم دبیجن لسر فقه و کلام یعنی لسر باوریه اسلامیه یا ویا که کردی کرما سورانیه نه حوراميها جافية العقيدة المرزية مرزية دواتا يك خود جوان رازي او عقيدة مرزية عقيدة أهل السنة أهل السنة بزارفايا سوراني هاتي نفسين جي طرف مولوية بدأوكا نافچه تاوغوز يعني تاوغوز كو هرماوي بيه بدأوكا بريدري هاتي نفسين او برهم هي مثلا برهم هي البامتونه يعني برهم چاپ يشوني جي طرف پیرمرد بود نه محمد علی قرداغی هاتیه چاپ کرنه دربار عقیده و باوری و علم کلام دا نيرين الإسلام نيرين أو فلسفة كي وك فلسفة تشت آگاهين فلسفي دفع برهم دا در باست به ومروت كاربه جهنك الرادية جبو كتاب ده هنك الرادية جبو معتزلة وجبرية جهنة جبرية چیه؟ وانا چه بکن وقت مذهب كبري هاتنا وكرنه دجي تصوفنا مولوي دفري كتاب خدا جي هناك وقت رادية جي دنفسنا يعني ده إسلام ده تصوف شي هي و دكاره بكلام و بحديث و او كده جي إثبات بك بيجي برهم خدا هناكي بحثوان جي كريا ودنم ده مالت كاره بيجي يعني رادية جبر كون نفسان ديه زيده بيه كسين كل ديجي تصوفي داكو مولوي يعني جي بيوستي تيكو برسينا تشتكي وهابي شخوني هبيه يعني وقتها مال عمر قومانجي من باسكر حبل المتين او الرديه جبو وهابيه كنت بيجن تصوفتنا وتصوف شرك وكفره دبي تصوف القران ده الاسلام ده هي او جي رديه جبو ود نفسنا يعني رديه هاتنا نفس عندنا وقتها لدجي باوري كي تشتكي هبه او جي جبو كوي باوري بوش بك تشتاد نفسنا برهما عقيده المرزيه برهما يكمينه يعني برهم نعم ام نكارم يعني بكردي نفسيا ويا دوی دمه دشخونی هلبست جوانی خود هلبست نویسی او برهم کنه هر دسته و تمامی هلبست دیوانه کی به حجمه يعني نزه 4000 بیت کردی تدا 4000 نزه 4000 بیت ما شاء الله عقیده المرزیه 1863 چارانده دست بکریه تقریبا سال کی نویسه اف عقیده جی چند مالکم پکته تقریبا چقاس بود 2000
2000 و الكدري بمنويسي بوكاوي 1441 بيت چلو یک بیت عین وسن اف وهانه و دسپیکا و عقیده کب کردیه زوبیده عقیده و خلاصه کلام هر لطوبو توس حمد و ثنای تام فارسية کردی سورانیه فارسیه چی مدبی فارسیه زوبیده عقیده و خلاصه کلام هر لطوبو هر لطبه توس حمد و ثنای تام یعنی تمام حمد و شکر کامل لطبه جبو خدا دبیجه و دست به او که تفرد خصوصا سوراني نفسان سوراني نبيسي يعني انها كاكتاج بيزي عاجز بتدبج فيها فارس يعني لا يعني حورامي وجا من بس فكره مشترك ويا يعني بقول مثلا زان هارم مدرس جي فهم بكم يعني اقول مثلا جعفي بلكي اما حورامي زور يعني بيسروش مرف نفهم بمينا شلون مرف زمان قالك باش فردش بوك جداتي كي قالك زيدد نافبرا كرمانجي و سورانی دتنه يعني گلک نیزه هم وقت حورامي نه حورامي هناك جداتله حورامي از گلک نیزه زازاکی دبینم يعني نیزی که زازاکیه او دیالکتا کردی یا حورامي 200 و 441 بیت جمال کا بیت مگوتو کرمان کردی سورانیه الفزیله يعني فزيلة أفياجي در بعربي هاتين نفساندني برهم هذه إيكادنية يا دنيا أفجي عقيدة 2031 مالكة و درباره عقیده اسلامیه و برهمکی گلک گرینگه مالکه اول جدو بسم الله الرحمن الرحیم من تاهفیه نهیة الحکیم أنا فارسية ها نه عربي بو بسم الله الرحمن الرحیم من تاهفیه نهیة الحکیم الفوائح تشتين خوشبين تشتين كبيني خوش وانتين اف فارسية اف جي هل طرز مسنويات نفساندنه اف جی عقیدهش 527 مالکان پیکته زمان فارسیه تقریبا 1933 ده لتهران البغداد هاتیه چاپ کردن ناواروکویچ چیه؟ چه بحثا چیت که؟ دیسا بحث عقیده اسلام دکی بحث عقیده اسلام دکی لب فارسی مگو بس بکردی سورانی به عربی و به فارسی همان دربار عقیده سه زمان جدا شونی او چیروکا کد نابروی و شیخ مهاجر در باس به از برهم بنویسیم کد 7 لغات یا 7 فرهنگا تبینی که لک 7 نکاربی بخوینی واو يعني او اداكي وصاد دبجه او جمجاره و عقیده مگو و مثلا مالکا اول چو در خود بینم از بس روسیاهی نگنجد ای الهی یا الهی اف فارسی ایشا چی بجه دست پیکاوی چو در خود بینم یعنی از خدا ببینم از بس روسیاهی از وان تشت نخواش اوی هنه که نفس خود پچوک دبینم تشت نخواش تشت که نباشند به از خدا دبینم نگنجد ای الهی یا الهی ای خدا انجا تو دوزانی که اوان تشت نخواشن ده شخص مده موجوده دست پید که دیوان مولوی امی باشی ورن سر زبده العقیده هي بكردي دربار عقیده اسلام دای افجی بكرديه زبده العقیده عقیده بيجي يعني كرديه سوراني كردي سوراني عقیده مولوی هي دربار باوري دینی دای ج طرف محمد علی قرداغی و 1977 دهاتی بشاندن اویا لبغداد رساله ويا دنجي بفارسيه مناجعات يعني او لهمبر خدا او دعاء ومناجعات كذا بله وكاتنا طريقتها نقشبنديتي افري سالش بحثويت كي يعني كاتناوي كو كبه طريقتي كاتناويه طريقتي يعني بحثت شو مرفت كبه طريقتي مرفت شو باهل طريقي واو دربار بله دربار آداب طريقتها نقشبندي رساله وهيك باوج بفارسيه آداب طريقتها نقشبنديتي اوانا برهمین ویبون خوشم دیوان پیشه که توری دیوانه از خوازم تشکی بجم نه هاوی که تدی بگلم پری به کردی عربی فارسی عقیده و آداب طریقت و وان برهم هاتنه نساندنه دیوان ویا که جنز اوقاس به حجمه طریق اوین و طریقت و مجارن جواکی گلک ده هلبسته خدا هانیه زمان اوجی نه دسته وده انجلی و درج مرفت کاره ببینه ایجاد تشتن گلک بالکه جبو مولویش خونی ج طرف عالم و دمه ده جهاتنه گوتنه بله سمی خوشم پیشه کم شو دیوان تشته مهم دیوانه یا راست به مت کاره بجه کو مولوی کرد کو دکه نافدار دیوانویه او عالم کیاویش
عالمتي كتابين كل سر عقيده اسلام النفيسيه مولوي جلك نافدار كده شلون تدزاني ايكو اهل مدرسنا بيشي بهلبسن خو نافدار نابن جبوك بعالمتي اخو نافدار دبن هلبسن كو نفسين جد ناف وان عالم هذا جلك بقيمه دبن قيمته وان هلبسه زيدت دبن ها مثلا عقيدويين مولوي بله عجبا من هم المدرسيان تي خواندني مثلا عقيده ايمان يا احمد خاني دي مدرسه ما يا مدرسه كم نبري از باور دكم ها تاني خواندني يعني هاتنا خواندني لهرم حورمان جبوك معناه انا نظام خوجان هن هاتنا تشاب كنا لمصري انا المدرسه تي خواندني انا وقت كتاب الريزي يعني وقت كتاب الريزي تاني خواندني جبوك ناف كردا من هاوي كو زمان كردي حورامي هيجي لو داره زمانك زنديه و دروجانه داجي تمامي قلب و زمانه دا اخفت خارم بجم شلون مروفن كو بيرن بلكي يجي تمنيون قالك البيشه زمان فارسي جي نظام مثلا خوجم مگو دست بکی مگو مالای جزیری ناس کنی انا روشبنا مالای جزیری وانا دنیرن نزدیک 1507 وان 1507 احمد خانی دنیره 1605 وان دره مولوی کرد دنیره 1800 پیش لدو مالای جزیری احمد خانی هاتی دنیای مولوی کرد عجبا مثلا لقى برهمن وياجي هلبستن ويدا ديوانا ويدا مثلا رحي ترزا مالای جزيري احمد خان ياجي ان بيشاوي قبل مثلا باسني واندا ياجي عاطفه كريه خبردان جوانا يجي اويتي بروان يجي جوان هلانيه جبوي حورمان كريه وك خالو كوماسي نافي درباس به خالو كوماسي اوجي هلبسفانا حورمان بريا مولانا اوانكم البحث عن كربو ولي ديوانه و خالو کوماسی و خانه قبادی و الماس خان و اوانات تمامی مستور خانم و وانات ملا پریشا وانات تبریا مولوینه مولوی سردما میرکتین بابان سوران دادجی و وکنالی هلبسوان پشتین ویجی گلک شخونی پسنه ویددن ای پیشی ای ده هم دما ویدجی پشتین ویدجی هم دبینن که باندورا هاي جيت نبون مثلا ايه مالای جزيري دا جيش خو مره ايه اكد ايه فارسي دبينه مثلا ايه وك حافظ مرو دبينه وك حافظ نرو دبينه او دبي مرو ليكولينا كي باش بك مرو انجاخ ببينه او باندورا هلبسوان باكور لسر ين روشلات هبونه یا تو نبونه او جهنه کیش هلا زمان باجی بلکی جداتی انجی پرسکریکن سیاسیین عثمانی و ایران جبوک به هفره هبونه سردما الماس خان جبوك مقول الماس خان وقت نادر شاه افشار ده جيايا جبو مدح نادر شاكر نادر نامه نویسیه او جبو از باور ناکم دوی دمه دا هلبستوانه کی کرد کرمانجه کد کردستان و باکوره سردم عثمانیه دا ناسب که تکلیه و نقص چه بونه از باور ناکم بله تیگشتم زمان وانجی جبو جدا بونه مثلا فارسی بونه بلکی اگر مالای جزیری فارسی دیوان نویسی بونه دبوک مولوی و ناسبک او ناسبک نو گلک بن باندوری دا بمانه لیج بو کردی کرمانجیه از باور دکم ناتیا خواندن اجی نگیشته بردسته وان شتا تخمین دکم لی پشتی و کام دزانن حاجی قادر کوی هدن احمد خانی ناسکو و گلک فکر رمان احمد خانی الهلبسه خدا دبیجه باشوره هلبسوانه کی نافداره يعني هدن او نزیک بونا کردن سوران و گوران پرسکریک یانتن جبو کو اردنیگاری وانیه که جغرافیایه که لی باشورو باکور جهاف دورن جبر به یکی تکلیه پرچه نبود. بچه مهد خربجه مولوی بحثا شیرازی کریه صدیسا. گله. يعني هلبسی ده تو انا وكاجي مرفض بينا. تسيرا ويد بينا. ام هناك هلبسی بخوی نزبی. ام هناك هلبسی وی ام بخوی. مثلا تصویر بهاره وهاران تشریف وهار بهاره. بهار او حورامي وها بجم قالك بي دنجن و كد كرمانجي ده بنا وك واتين اخوان دنجن كخنا وك وات اخوان وك هات اخوان مثلا ده حورامي ده نابجه بهار ده وهار نابجه خوين ده بجه هون بالزمان تدوزاني ده نابه خوش ده وش همان هناك ده او ترزك ياجي جهله فونتيكي وان
نێزێ دملکی مرۆڤ دەبینە شکرمانجی زێدەتر ئەن سۆرانی زێدەتر نێزێ ئەوکێ بەهاران تەشریف خاڵی خاسان پەی هەرد کەم کەم جوانیش ئاوەرد پیریش بەرد دەبێت مەسەلا بەهاری تەسویرە بەهاری چاوت کە بەهار وەختە کوتێ ئەو هەر توشتێن ڕووی ئاردە دەبێژێ ئەوان چاوە کەم کەم جوانیش ئاوەرد هێدی ئەو جوانیەتینە و پیریش ڕی ئاردێ ڕادەکێ یعنی هاتنە بەهارێ دشبینە مرۆڤێکی کنو تێ دنیاە و چاو مرۆڤێکی پیر دمرە و یەکێ زارروکێک هێژە نۆ تێ دنیای جوانێکی دشبینە وەرێ دەرێ جەمجەم سۆسەنان سۆسن جەمجەم سۆسەنان جەتاق جێژی ژ تێخواند جەمجەم سۆسەنان جەتاق تەوخ کرد سەردان نەهەردان پەرێهام فەردان وەڕووی زاخەندان چنوور لول وەردەن پەیپەی گیان تۆردەم ئامادە کردن بچێک فام دکم ها بەوچین توخڕای ئەزوها دەبێژم ئەم دەمێکی کورت لە حەورەمان بمینن لە منتەقا باشوور لە هەرەمە باشوور بمینن باوەڕ بکە زمانێکە جودا نینە بتەنێ بەلکی ئەو فۆنەتیکە فارسی خویا بکە ئەوجی توشتێکی گەلێک نۆرمانە ji بۆ ku gelek nêzê hebe niha di axaftina me ya Kurdiya Kurmancî de dive ku em bi bandora Tirkî de bimînin em İslamê wek İslam telafûz bikin İbrahim ya ji İbrahim wek İbrahim telafûz bikin ew gelek normal lê Farsekî ev tê nagije yani tiştê ku em dixwînin Hin tê nagije tê nagije Faris tê nagije we rûyê zaxenda çunûr lûl werdan we bi لە ڕووی زاخەندان چنوور لول وەردن پەیپەی گیان ڕەحەشخۆنی پەیپەی گیان تۆردم ئامادە کردن بەرازە بەوچین تووخرەیە تاتەوە شەماڵ میشەنە و یانی وەیولاوە نەرگس وە مەسمەس میدیۆ کینە و کەس گۆشەی چاکی دڵ وەرنەدۆ جەدەست نەرگس چاوی دشبینە وەک نەرگزێ دەبێژە چاوە ئەو چاوێن کو خومارن گرتینە سەرس بەشیاردبن بەعنی وەک نێرگزێ دەبێژە مەستن دەبێ مدیۆکین ئەو کەسی نەدێ گۆشەی چاکی دڵ di quncê dilekî de wernedocê dibê bijdest nedîte معدومی غفلت تا چند و پیچی معدومی اف غفلت به تا چه چاقی بدومه گوش در و ناله سحری نایچی تا به گوه بدیه حتی سبه به اف ناله اف فیغان هیه دل واده صبح نوهارنان وقتی آگاهی درددارنان هر کسی دانش نتاومش نبو بنی عرفان زکامش نبو اف جی ساقی درسی درد دوری جمینگل وصلم جه کردن و جاری قاتل هر کاتت زانه فلک کلک بس دیسا فلک یعنی دنیای اصلا ببخت بینه فلک کلک یعنی یک مروه دخابینن هر کاتت زانه هر وقت بزانه هر کاتت زانه مثلا لواجت نها ترزکی سورانی دبینی هر کاتت زانه فلک کلک بس دانکی وصلم برداوه جدست بیگانان یاونان رهایی مسبون و شینای می آشنایی اگر تصوفی اگر یعنی شراب دشبینه شغونی او که سلوک دبیجم کتنا طریقته گریدانا تشتکی گریدانا خدا اگر تو به می یعنی تو به طریقت را آشنا بی تو که طریقته و چاقت خناس دکی و چاقت تێکیلیا خوب دنیای ناکەیت تشتێن خراپی دنیا تدەفژێ سەمی خۆشم هەلە ساڵم بەرهەر بکن دیواناوی ئەس نهانێک هەلبەسی بخۆینم ئەوجی خطاب لە نەفسا خودکە مەسەڵەن ئۆرژیناڵەوەی خوێنی تەنێ لاتینیزم کردیە یعنی ئەو نها هەمان هەلبەستن دەستێتەنە لاتینیزم کردیە هێسان توش بۆ بخۆینم دڵێ وەردەی نەفسی گوناه ئاوەردە ئەف دلێ خراپ دەبێت نەفس گوناه هاتینە سیفەت نەڕووی ناتوە پەردە کردە جەڕووی بێشەرمی پەردە درەوە ئەوش دەبێت ڕووی بێشەرمی ئەوش دلێ خراپ دەبێت پەردەیە ڕووی مرۆڤژی تێقەتاندنی ئەڤات گەلێک تەسەوفیە هیچ نەوێت وەتەنگ ئەودم پەردەوە سەفەری لاودەوە یانەتادا کەریمی شومی وەشانەتەدا کردم وە ئامی ڕەحمەتێ کەیوێش وادەی بەزمی گەرم خزمەتی کەیوێش ئەگەر وهم تکارم بیجن اف صفتن خرابی که بمره هنه پردار روی مروج به شرمیه جی دقته اف گناهی که ام دکن لوی دنیای
ت خیرکی ت باشکی ت خوشکی نادمه هوشم مثلا مولانا جلال الدین رومی تدی مرا خودی که مدرسه دجباس کرد مگون بیشتر مولانا تنی مولوی هجی مولانا تکبر بیرام مروا بله مولانا مثلا اهل مولانا جلال الدین رومی اوج اهل تصوفیه تصوفش يعني شو التصوف نافودنجه مثلا مولوية كرد اوجب تصوف جلكي حشر نشر جلكي نافده جلكي في مسألة بريب آوائك الدنيا يعني بترزا انت كارمج بچاندا كردي چاندا هورامي خصينا و تصوف يا فارسي خصينا عربي تصوف بزمان كردي ده هلبس خود هانيه هولندی و پیشکش کردی عجیب مرد کاره بجه تصوف هلبس ویدا برنگ کی زلال خویاد که بکار هانی یعنی جو تصوف سود گرتیه هلبس نویسیه مولوی کرد خودی کو مر ویدین قوناخه کی بله مثلا ویدین کلکا کی یعنی دکو ام باش تبگین ام از بحث های بکم او ماموستین که جبو مولوی کرد چد بیجن دکیجا قوناخ دایا دخازیم وان ببیزیوسان نه از خوازم یعنی مثلا ام باستكن بشكل هواي نمينه مثلا ام دبيجن عقيده نفسان ديه نها كيك جان دبي هر حوالي اتواني راسيان دوري به خدا لحمو كسي زاناتره نها ملا عبد العظيم مجتهدي كردستان شعر مولوي بركتي لاباره شعر مولوي دبي بركت شي دباره افياج بو مولوي دبي استخازم انا تقول جهه مولوي چیه ملا عبدالله مفتی کردستانی هیچ شاعری ناگاته مولوی هیچ شاعری ناگیجه مولوی واو بله افکیجا سرده من نظام ايكو نفس هاندنه انا یه پشت مولوی بله ماموستا محمد مهری برهان الاسلام دانشجوی استانبول کی اویا عالمه کی مزنوجی شعر مولوی برانبر لگل دیوان همو شاعران حورامی هنان دبی شعر وی دبی همبر تمامی شاعران حورامیه اف جبوید اوان مروانجی مروان خودی کتابن دبیجن ازوتنون که حسین یعنی مولوی اوقاس مزندگن یه چاره دبی ماموسا عبدالرحمن شرفکندی هجار که دیوان نویسی محاباده او دبی ماموستا عبدالرحمن شرفکندی هجار من شعر نالی و مولوی لشعر حمو شاعرکان کرد به باشتر ازانم الشعر مولوی و نالی سوران مولوی جب حورامی سورانی نویسه دبی از شعر کردیش تمام یا چیتر دبینم که هلبسانه که گلک مزنه ماموستا هجار یین پنجا کی دبی دکتر محمد صدیق مفتیزاده پاش مولوی ایتر حیف کسی دبو قلم بیا و شعر بهونه لپشت مولوی دبی حیفه یک قلم بینه و شعر بنفسینه هدنی جاو ناکمر بنفسینه یکی دنیجی واحد به سید سعدین امین سادات اول اگر مجتهد بوایا فتوای ادا بجیگای اوراد پاش نویش شعر مولوی بخوینه تتیگشتی اگر دبی از مجتهد بوما من فتوای بدانا دبي من يبقوت انا البشت الميجي او الذكر ورد البشت ميلي شعر مولوي بخوين والله الله يعني وهنا سيد علي امين سادات دوم دبي من شعر مولوي انبات دنيا كتيره يعني شعر مولوي براستيجي معشر يعني او قصب قيمته مع مصطفى حاجي ملا خالد مفتي كردستاني من شعر مولوي لشعر هر شاعری پی خوشتره یعنی شعر نوی شعر تمامی خوشتره یه اندنجی ماموستا عبدالکریم مدرسی که مگو دیوان آماده کردیه وی گوتیه چه او جبو هاده بیجه مولوی پایه کی بلندی بوه لناو زانکانی کرد دناو کردان دا جهوی گلک گرینگو و بلنده ماموستا عنایت الله دشتی به وحدانیت احد هیچ کس به خدا قسم دو به وحدانیت احد به مزناتی خود هیچ کس ناتوانی شعری و بله که مولوی ووتیه کس نکاره شعر وها بجه که مولوی گوتیه شبک مولوی دبی حتی واحد به دا بزم خسرو شیرین و همدا جام دا و سر جم و سر جم دا
اف جهل بس المولوی گرتیه نامه نام ختمش کرتی کرد و کاسه کلی کی ماموستا بابا مردوخ روحانی کسی جلد مشایخ کرد نویسیه او جوها دبه مولوی لقالب هنراوی کردی دا مزامنی عرفان و فلسفه و قرامی لگل تشبیهات و استعاره چون و دلرفنده به چشنه ماموسانی آراسته کردوه و رجاندوه و تقالبه که خونره مجذوب و محصوره او جي قالك بس نويد ده يعني جهلا استعاره او كده نفيسه دمامه ازبارتكم برتنه دمامه هندك ما مستم مهرداد ابو هذا بجا هنر ناقص خیالی و مولوی کرد لجنا و شاعران فارسی عرب دبی من هالبسمانه کی وک ویا کو نازک خیال مدنا و هالبسمانه فارستان ندیه hocam hemen mesele kom bükün müjarah kom bükün sa 3-4 دقیقه داویجه اتخوازم ام اوك بكن يعني زي مسألة كم خبر ده يا خوش بله ام سا كم بكن بدن هاف نها كم مولوی کرد یک هالبسمانه حورامي زمانت حسب امروت كاربي بحسبنا وها وتسردم خدا جلك نافدار بيه جبت تكليه بيجلك شيخ ومشايخ راه بيه جلك بقيمة بيه طرف ميران واجي ميرين كردان واجي قيمتك زيادة داند هل بس نويدا بجلم بري أفيني و تصوف جهد جرا دنا حاويكم متهي ويجي طرف هل بسوان وماموسن وسردم وهاتي داين جي ام دزانه قص بقيمته مولوي ام دزانه جدودي ج بكسي ج خريبيش فقيري جل قلي وغازن ياخذ هلبس ياخذ تينا زمان مثلا جهه كده دبي بيري وفقيري وكسيفي هرسي بيري فقيري بيربوني فقيري و كسيفي يعني بكسبون ياجي تنبون نبو وهجران باريج دبي نبا وهجران يعني دوربين خدا نك باري تكسي خدا تعالى امين ان شاء الله مولوي واحد دبيجه از هلبسه کی بتنجه بخوینم جویا اب هلبس گلک خوشه چند دقیقه مامان نزدیکی hocam دقیقه کمتر ماه تمام وها دیسه همت به لوتکی که وقت بفری گرت خوی چاوکی دیده تر لبفراوکی بفراوه و فرمسک پیری و هجاری و ماتی و زیوری يعني بتنبين و پیری و هجاری دبتش تجلك خرابه اف هلبسته ويجي جلك تصوف مرفتي دا دمينا مجوره قلت بود سري دا بنحب ساعات السر مولوي سر هلبسي واخفن ام نكار خلاص بكن جبوك بتنه ارمان جما دفري دري مولوي كرد جهيلا ادبيات كردي و جهوي جلك جرينج هي ام بدن ناساندني اف بو ام تكارن د پیشتا برنامه کی بتنه سر ناوروك هلبستني جيانوينا ايدل وسنگ باي ايدل دبي كفربي ايدل وسنگ باي كفربي ايديده كور باي اي شافت كوربي ودل سنگ باي اي زمان لال باي اي زمان تلال بي اي خاطر تنگ باي اي خاطر تنگ بي اي تنتاوي جار فرنگ بي اي بدن دبي هشا ورملتك اي گوش نشنوي بايك جار كربي اي گو دبيت كربي اي كر وغضب بعد سر باي دبي وصا غضبك اللي تبد بت هر تشهولي رابع اي فرشته من وفرمان حق فرشتانه عرش شلت کران شق اي اقبال من سرنگون باي سرنگون نقهر آو جيهان باي ويم بويم از بخود بم واچن وكوي زخال بمردو وك چياي زخال كومره وك چياي كومره مزه يا وغرق برق فنا پارلمان از دبي او كده غرق بم چند سالان کرنج ریاضت کردم دیدم چند سال اوقات رنج زحمتی ریاضت کشان هون زوخ زام ریشه دل برده دل من داد بگیرک برینچه بون آخو داخم و بیشوان تاورو ببینو بالا لیل سنبر بو خامه برگم بو خاوین برده با دیده نخاو به لیل ویارد با وها مولوی براستی جهوی گله گرینگه از هیوی تکم تماشاوان هجاز جوی برنامه سود گرتن مولوی کردجی ناس کرن جبو که لحرما کردستان لروشلات و باشور گلک بناو دنگه ام لباکور جی ویناس بکن و جب هلبس ویجی سود بکن گلک سپاس کم ايش قالك سباس كم على تاوا به
برنامه گله کردن دیساجی واحد وجب ام زمان خوش بی نکن قیمت بدن زمان خوش باخن گله باش ساعتات خوش به سمی گذر ایرو میوانیم بو مالاوی آوابه سر مولوی کرد ایرو ما برنامه یکی چکر هیوید که مایج سود ورگرد هفته اوره روژه شمی دیسا زلگل وبن ساعت بنهانده حتی ویگه بین خیر و خوشیه دا وی قاسی